tipo de mierda es enviar. Bueno, A pero é tanto que que pegamos. se xogas como a mierda tú, con un pick de mierda... Somos unos pits de mierda. Bueno, esperemos que con esa Moira, que tiene más estrellas que Marco, O sea, non pinta ben. igual te petaste un poco, ¿eh? Tío, que se... son os supers, sabes, non? Sí, pero me refiero, una Morrigan detrás no pintaba demasiado bien. Ah, está perdido esto. Sí, definitivamente sí. Tío, ¿para qué lle tira ulti? Que de verdad, a peña van a por detrás. Ah, mira, mataron. No, me parece que mataron. É o que sei, ele sabe o que pode. Sí, sí. Bueno, bien, mira. Ahí está. Armado. Socorro, toma, toma. Bueno, y píllate pestilencia, acuérdate. Yes.
Que Estuve primeiro, con ahí mirando de puta madre. primeiro cooldown a tope. No sé. Mataram um inimigo. Um inimigo foi morto. Onda de matança. Venga, seguimos. Que eu non sei por que non tiran máis ultis, máis cosas, tío. Ya. Hostias. Metió freeze ahí. No. Intentoume tirar unha... Um aliado foi morto. Sonicon. Ese pavo está morto, tío, que non sei que fai. Mataram um aliado. Eliminação dupla. Onda de matança. Mataram um inimigo. Joder. Ulti de verdad. Massacres. Um inimigo foi morto. Alguém do seu time morreu. Mataram um inimigo. Pois igual a Tena é a clave, tío. La clave es tener compañeros que hagan algo. Porque esta vez no vi yo todo daño. Déxame pensar. Um inimigo foi morto. Sí, pero... La Morrigan está jugando muy bien. De 17 kills que levamos, estuve en 12, sabes? Mataram um aliado. Incontrolável. Um aliado foi morto. Mataram um inimigo. Nada, esto... Ahora te voy a intentar. Darle más caña, a ver. Necesito poder. Um inimigo foi morto. Mataram um inimigo. Y voy ahora para medio de Segunda eliminação. Acabaram com a festa. Tú deberías estar ao loro, sobre todo. Porque en canto poda... Aliado já era. Estamos usando bastante como el Trix de Libres. Nada, esto no. Onda de matança. Eliminação tripla. Que se fueron a suicidar ahí, os pavos. Entonces, ahora... Um inimigo foi morto. A Morrigan yo outro, e es un bufón. Sí, la llevan bastante, pero bueno, seguimos por delante. Mataram Isso. um inimigo.
Ir por delante es bueno para ganar. Sí, ¿no? Sí. ¿Eso dónde aprendiches? ¿En atletismo? Es una táctica secreta. ¿Aprendiches eso en atletismo? Sí. Oh, y viendo O fútbol también. inimigo foi morto. Mataram um inimigo. Segunda eliminação. Um inimigo foi morto. Onda de matança. Mataram um aliado. Eliminação dupla. O inimigo já era. Um aliado foi morto. Otra vez. Onda de matança. ¿Qué da vida? Alguém do seu time morreu. Wow, se me queda fuera de alcance. ¡Toma! Muy buena. Mataram um inimigo. Segunda eliminação. Um inimigo foi morto. Mataram um inimigo. Me congeló. Coitado do inimigo que passou seu caminho. Onda de matança. Um aliado já era. Ahora que está reventando, tío, está reventando. Um aliado foi morto. Tío, 33 segundos, conseguís. Onda de matança. Dois na sequência. No solo in death. Tío, esa Marian debe estar metiendo un daño, pero de locos. ¡De locos! ¡De locos, Ibai! ¡De locos! De locos, tío. Vaya remontada, decimos. Porque le sacaban 70-80 y de repente le sacamos 160. ¡De locos, tío! ¡De locos! De locos, de locos. De locos, tío. Ganamos unha partida, de locos. Fixen tanto daño eu como o Barón se me di. Sí, yo. Sí. Madre. O Anur dicen que fixo 5k, é verdad. Bueno, fixo 6 en verdad, pero... Pues sí, tío.